Ibe tingchua ilung ta pen mena namai gu Marasam News kadai rinsa Zeme ko na pumwangai dale. Russia kadai gu raze te pe President Vladimir Putin ne janaik na ke zin kamdai bama ge sampai chi guys Russia kadai na Ukraine kadai switch military operation Russia gu spy na rete chu gu dale je sale. Zaina kada be kadai ramdu rangai ze Russia na tebe ge chapse chanam be kadai ramdu a Russia na puni kadai ham prachi puni ring tingyang go zen mape tegai gu le ze Russia President Vladimir Putin ne sale. Aipo sam Russia kadai gu raze te pe President Vladimir Putin ne sandugalu pchang Ukraine kadai gu namdi Kiev Kharvina kada be bam ramge kumenel limhang za kadai ke lim kaze pokpe maro pokpe ngodele zaina Ukraine kadai gu namdi Kiev ke air siren haim na do poko chi bene pekchi guys Ukraine kadai na ka reite wangla dele za ranglia gai dele sige Ukraine Minister of Foreign Affairs la kadai de ge body pay za psuit be pune saz Russia kadai gu raze te pe President Vladimir Putin ne Ukraine kadai reite za sutse to git bam ge Ukraine kadai na pnu kadai gumze kapling bahange sabse Ukraine kadai na apo rege ngam singulei za salei Russia kadai gu raze te pe President Vladimir Putin na saz Ukrainian kadai gu spy melai ne du pnui gu gimi ka kyu kai ra rangai ze Ukraine kadai na mi pen bia ge Ukraine spy mena Zeme na mi songa mudu te saza te chat bambe Russia government na palampi ze ka thagit gulei za sale United States kadai gu raze te pe President Joe Biden na Russia kadai ze kang nyam ze Russia kadai na Ukraine kadai shoot ze reiti chu be prachi Russia kadai ge min dolak pe Zeme na ring ting saraga ze rube per kulei ze sale Indian embassy Ukraine kadai Kiev ka bampena India malai ne do plam rang si chakai ze Ukraine kadai ge limbegri na ke limbung lim rapita di ze no fly zone kai ze gene limbegri India kadai ge ne lim tera telo ga be cancel to so kham ne le ze sale zai kada bem fui India maram du Ukraine kadai ge bamdu Ukraine kadai ne lutera patak ko ma pi ze telo la le ze ka chele Ukraine kadai gu raze te pe President Vladimir Zelensky na pugu tweets ka rogai ze Russia kadai na Ukraine kadai shoot ze reite chura hang sapai di lui gumze Ukraine citizen me leina chogum me param kadai za hungzeng gumne mahanga punuina gimira me pegu lei zai Ukraine kadai hange sabse kada ko zabam lo zarangai dele India kadai gu President Ramnath Kovind na namai kana ke zing coming rimai ge haze langchom hang Assam state ke wangu de lei za sale President Ramnath Kovind na Guwahati ga wangza Kamakya temple ke teche hangyo tebe na go tebe ta te ga gu lei za sale saina namai tingi ge President Ramnath Kovind na lo hai madai anghom general pz lachit barpru khandu lungke ga beting na mi puining to ga bedam niwang la be pi pai ju ga gu de lei za ka chule zaina marasam po ga be sai suize President Ramnath Kovind ne langchum Assam state ke wangbege Kaziranga National Park ke te zaina Tezpur University du ke wanga gu lei ze sale Russia na Ukraine dai ka ke te Asia bibize na ka Russia dai na Ukraine dai shit se reiti chu gu de lei ze sampai chi ga lu bchange Ukrainian military Ukraine mugu spy mena saz Russia dai mugu limbegri limbung plane na helicopters minge Luhanski region na kap ke ga de lei ze sale Russia dai gu ze te President Vladimir Putin la kada ba dai ram du rangai ze Russia na tebege chapche chanam bek dei ramdu a Russia ga dei na puni ga dei hange parachi puni ring tinge ngo za nakpe ta te tu ga gulei za sale zai marasam poga be sai suize Russia ga dei na saze puni na Ukraine ga dei gu air bases spy gu limbegri so be bam zai spy camera me ku mena lim hangze ga dei ke lim ko ze pok pemro ne ten sia khamni delei ze Russian Defense Ministry na sale United Nations Secretary General Antonio Guterres ne saze Russia kadai gu raze te pe President Vladimir Putin ne Ukraine kadai switch se reite chura sam kam gai beze paswisha lang be pana United Nation go bege petlei ze sale United Nation headquarters ke media ta ke rangai ze Antonio Guterres ne saze aize paswisha lang be pana United Nation General Secretary te bege paswisha lang bare delei ze ke chewlei zai Antonio Guterres ne saze pana Russia kadai gu raze te pe President Vladimir Putin du lo za kyam ze bam be zai pugu spy ra me Ukraine kadai gu ram rai ka kana lotona ra kyam ze bam delei ze sale Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ne jinai kana ke ze kam dai ba ma ge Russia kadai na Ukraine kadai shut se reitu ra hangsam kam ga lubchang pugu cabinet committee body per madu ko rolo ze cabinet committee on security meeting de dam sam ga delei cabinet committee on security meeting punuina ki ga belam ze Indian national Ukraine kadai ge bam diak ti bramadu dagum takna ize luper ra me belam ge de dam samgai de leizai marasam poga sai suize Nobel Prime Minister Sri Narendra Modi ne Ukraine kadai gu raze te pe President Vladimir Putin du de dam samgai gu leiza sale
IPO Cabinet Committee on Security meeting body pera me India ka dego security lamge haki government bo Prime Minister Narendra Modi, Defense Minister Rajnath Singh, Finance Minister Nirmala Sitharaman, Home Minister Amit Shah, External Affairs Minister S Jaishankar, Union Minister Piyush Goyal nai Hardeep Singh na apo meeting ge de dam sam ga dele jesale Ministry of Health and Family Welfare and National Vaccination Drive ko Marasam poga besai suize India ka dege COVID-19 re COVID sin nai COVID sil kap kani meria plan te ze kro ha ke reaction stroke lak reaction kana changring yuket hamadai reaction kana medu kap kani le ze sale zai znai kana ke using kamadai ba ma ge India ka dege COVID-19 re COVID sin nai COVID sil relang bados nai pakna bados kap kani meria plan te ze lang kai te set changring yu skui hai te sen kai ko chumedu kap kani le ze sale ai gina na mai gu Marasam News ka loy ga dele pi guys and kingani malay indu to dele